Muraho neza bene data, turabaramukije impande zose z'isi aho muri, tubahaye kaze muri uyu mwanya w'ikiganiro. Tugiye gufata umwanya muto tuganire, mbanje kubaha kaze aho muri mwese kugira ngo uyu mwanya ubashe kutubera umwanya w'ingirakamaro. Reka ntangire mbibwira, hari abashobora kuba bazi n'abatanzi. Amazina nitwa Umucamanza Frank, ndo muvuga butumwa ntuye muri Kenya. Wenda ibindi muzagenda mutumenya gake gake. Channel yanjye yitwa amazina n'ubundi n'amazina yanjye ni Umucamanza Frank. Buri wese agenda aje kuri YouTube yandikemo Umucamanza Frank araza kubona iyo channel yanjye. Rero igihe cyane kibaye kirekire tudakora, ariko ubu ngubu tongeye kubaha akazi kugira ngo tubashe kubana muri uyu mwanya. Ndabizi kuko tugiye kuzogerana ibihe byiza kandi Imana izarushaho kudufasha. Reka dutangire dusenga kubera ko Imana n'ubundi nizi dushoboza byose. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana iri hejuru y'izindi mana, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itaginanirwa. Iyo uvuze ngo yego ntavuga ngo hoya, kandi iyo uvuze ngo hoya ntavuga ngo yego. Niyo mpamvu tugwaye kaze muri kano kanya kugira ngo uyu mwanya w'Imana w'iki gitaramo kiganiro tugiye gukora w'Imana we habashe kumanuka imbaraga zawe, Mwuka Wera abashe kumanuka abane natwe tuyobore muri uyu mwanya. Ijambo ryawe rikatubwira ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo Mwuka wawe Wera amanuke azabane natwe muri uyu mwanya. Uyu mwanya ubashe kuba umwanya w'ingirakamaro kuri buri muntu wese uzagirirwa amahirwe yo gukurikirana kino kiganiro w'Imana yaje. Ndasaba kugira ngo imbaraga zawe Imana zikomeye zibashe kumanuka, amagambo tugiye kuganirira ahangaha azabashe kugira ibyo asenya mu isi y'umwijima, agire n'ibyo yubaka mu isi y'umwuka. Ndasaba kugira ngo w'Imana we buri wese uzagirirwa amahirwe yo gukurikirana w'Imana we kino gitaramo, umutima wiwe uzobashe guhinduka, umutima wiwe uzobashe gufashwa, ikibazo cyari kimuremereye kizobashe kurinduka, umusozi wari imbere ye uzobashe guhinduka amataba. Urakoze kuri Imana yumva, urakoze kuri Imana ikora ibikomeye, urakoze kuri Imana iri hejuru y'izindi mana, icubahiro kibicaro n'iteka ryose. Amen. Murakoze bene data, kuri iyi channel yacu ariyo nyine yitwa Umucamanza Frank. Tugiye kuzajya ducishaho ibitaramo byo kuramya Imana no kuyihimbaza, ndetse dusangire n'ijambo ry'Imana. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu tuzakora kuri iyi channel, tuzagira na session yo gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Tuzajya tugira igitaramo kimwe dufata umwanya wo gusengera abantu, kandi ndabizi kuko igihe cyose wagize kwizera Imana zibasha gukora ibintu bikomeye. Rero byo ni ibintu bitatu tuzakora. Cya mbere ni ibitaramo byo mu buryo bw'indirimbo kuramya no guhimbaza, cya kabiri ni ijambo ry'Imana, cya gatatu ni session yo gusengera ibyifuzo bitandukanye. Aho muri hose impande z'isi muri, tuzajya dusenga, kandi ndabizi kuko ngo Imana ibera hose icyarimwe. Rero tuzajya tuzamura kwizera kwacu, ndabizi kuko Imana izarushaho kutugirira neza, kandi I'm very sure ndabizi neza kuko muzajya mutanga ubuhamya hari ico ko hari ibyo Imana yagiye bakorera binyuze muri aya masengesho tugiye kuzajya dukorera kuri channel. Rero ico nagusaba wowe utarakora subscribe, uyu munsi wa none ugenda ukande kuri kara kantu gatukura kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu, ibitaramo byacu tuzajya dukora, uzajye ubasha kubikurikirana umunsi ku wundi. Ariko uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Ico nagusaba aho uri hose, ubashe kuba hamwe, ube concentré, tubashe kubana physically na mind, tubane mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, kugira ngo muri kano kanya akanya kabashe kukubera akanya k'ingenzi, kabashe kuba akanya gatanga umusaruro, kari productive ku buzima bwawe. Rero mwene data huri bamaso kurikira kugira ngo tubashe kubana muri uyu mwanya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo 7, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, ngo kugira ngo namwe mutazarucirwa. Kuri kabiri akavuga ngo kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari narwo muzagerwamo namwe.
kuri gatatu ariho ushaka kuvuga cyane, hakavuga ngo ngo niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe. Mane tubabari, reka nsubiremo kugira ngo mwumve neza. Ufate Bibiliya yawe aho wicaye, tubashe kujyana umurongo kundi. Ngo niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe. Ndabwira wowe nanjye nibwira uyu mwanya tubashe kubana kugira ngo iri jambo ribashe kugira ico ryungura mu buzima bwawe. Ndabizi neza at the end you gonna make good decision. Ndabizi kuri uza gufata umwanzuro mwiza bitewe nuko n'ubuzima wari urimo n'ubwo wari ubayemo, kandi ndabizi kuko neza hari ikintu uri buze gukuramo muri uyu mwanya. Kuri kane aravuga ngo cyangwa wabashute kubwira mwene so uti henga ngutokore agatosi mu jisho ryawe kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe. Amen. Ni jambo tugiye kuganiraho umwanya Imana iri buduhe, ariko ndabaza ngusabe muri uyu mwanya tubashe kubana. Reka tubaze turimba akarimbo gatoya, baratwihanganira ibicura bimeze nabi bitewe na klima mwese muri kubona hano Nairobi abahari. Numugisha ukomeye kumenya Yesu, numugisha ukomeye kumenya Yesu, numugisha ukomeye kumenya Yesu, numugisha ukomeye mama we kumenya Yesu. Imana himbazwe cyane. Mbere ko twinjira mu ijambo, baje guha Paul ababuza ababo aho muri ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Murabizi situation igihugu cyacu kirimo kunyuramo. Bahaye Paul aho muri mwese ndabizi nibihe byatugezeho, ariko nizeye kuko Imana hari umunsi Imana izadutabara kandi imitima yacu izanezerwa. Rero bene data tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe cyangwa teme ivuga ngo ese ninde wakugize umucamanza w'abantu. Tujyane neza kugira ngo rero jambo ribashe kuba ribashe kugira ico rikumarira nanjye uri kurivuga. Tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo ninde wakugize umucamanza w'abantu. Wewe uri muri ico gihugu, uri abari muri Amerika, abari Australia, abari muri Afrika, igihugu cyose urimo, ese ninde wakugize umucamanza w'abantu? Iyo niyo teme tugiye kuganiraho. Ninde wakugize umucamanza w'abantu? Baza mugenzi wawe mwisharanye mwebwe mureba kino kiganiro, umubazo ngo ese ninde wakugize umucamanza w'abantu mu buzima bwa buri munsi? Ninde wakugize umucamanza w'abantu? Bene data turi mu bihe bigoye, ibihe bya nyuma, ibihe abantu benshi bagiye bigiza abacamanza, bigiza abantu bazi ibintu, bigiza abanaliste bakomeye, bigiza abantu batandukanye. Ariko ndagira ngo bazi uyu munsi wa none, ninde wakugize umucamanza w'abantu? Ninde wagushiza abantu? Ninde waguhaye ku kazi ko gucira abandi imanza? Imana himbazwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntimugacire abandi imanza, ngo kugira ngo namwe mutazagira gute, ntugacire mugenzi wawe cyangwa mwene so urubanza kugira ngo nawe utazarucirwa. Ngo kuko ngo urugero ngugerwamo ngo ari ugeramo ari ubwo nawe uzageramo. Kuri gatatu ariho nshaka gutinda cyane, iyo watubwiye ngo niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ntutinde ku mugogo, ntutinde ku isi iri mu jisho ryawe. Imana itubabarire. Niki gituma utinda ubona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ntutinde ku mugogo uri mu jisho ryawe. Imana itubabarire. Kuri kane waravuga ngo ese wabasha gute gutokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so uri ufite umugogo uri mu jisho ryawe. Bene data uyu munsi wa none naje kubwira ngo ese ninde wakugize umucamanza w'abantu? Imana itubabarire. Abantu bagiye mu bintu bitandukanye, ugasanga ugafata umwanya munini wo kuvuga kuri mugenzi wawe,
ugasanga bafashe umwanya munini wo kuvuga ku bakozi b'Imana batandukanye, ugasanga bafashe umwanya munini wo kugamba abandi, ugasanga bafashe umwanya munini wo gutinda ku ntege nke za bagenzi babo. Imana tubabarire. Agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru, utayifite ntazinjira mu gihugu cy'isezerano. Agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru, utagafite ntazinjira mu gihugu cy'isezerano. Kubimenya nukwezwa n'amaraso ya Yesu, kubimenya nukwezwa n'amaraso ya Yesu. Ndagira nkubwire mwene data, ninde wakugize umucamanza wa mugenzi wawe? Iki ni cyane ugasanga abantu bafashe umwanya munini wo kuvuga ku ntege nke za bagenzi babo, ugasanga afashe umwanya munini wo gutinda ku makosa ya mugenzi wiwe kandi nawe atari umwere. Uyu munsi wa none nakubwiye ngo nje kukubwira ngo hindukira, va muri izo wagiyemo, ufata umwanya munini wo kubanza kwitekerezaho, ubanze wimenye, ubanze wikorere self evaluation, ubanze ufata umwanya witekerezeho, urebe uko ugenda, urebe uko uvuga, urebe uko ukorera, urebe uko ukora umunsi ku wundi, ubanze wimenye neza, wishire ku muzani, urebe neza kuri perfect, urebe neza kutunganye mbere yo kuvuga mugenzi wawe. Ubanze ufata umwanya witekerezeho, urebe neza, ese njyewe ko mvuga mugenzi waje, njyewe ndabone ko mfata umwanya wo kugamba abakozi b'Imana cyangwa abantu runaka, njyewe ndatunganye, njyewe ndi muziri kwiye, njyewe ndaboneye. Amazina la sabre de varier. Buri wese afata umwanya muri uyu mugoroba Imana idutije, aka kanya Imana idutije. Ndagira ngo nkubwire, nibwira, fata umwanya wo kwitekerezaho kurusha gutekereza ku bandi. Sinirica abantu bifuza komba, ahubwo ndica Imana ishaka ko mbaco. Yampinduje amaraso ye, yampinduye izina, ampirindirisha. Sizashingura ikirenge cyanjye muri ico kidendezi c'amaraso ye. Sinirica abantu bifuza komba, Mana we, ahubwo ndica Imana ishaka ko mbaco. Yampinduje amaraso ye, yampinduye izina, ampirindirisha. Sizashingura ikirenge cyanjye muri ico kidendezi c'amaraso ye. Ubwiza n'ubumana yikuyeho, Mana we, yemera kungura ca gitabo, yaje gushaka wazimiye. Uwo ni njyewe wamuwanje, yaje gushaka wazimiye. Uwo ni njyewe wamuwanje. None data, uyu munsi wa none ije kukubwira ngo ugende uhindukire uve ku bandi, ufata umwanya wo kurwana, ureke kurwana n'abandi, ureke kurwana n'intege za mugenzi wawe, uhindukire wirebeho, ubaze wishire ku muzani, ubaze witekerezaho, umenye uko uhagaze, umenye uko umeze, umenye neza vinageriye. Ufata umwanya uyu munsi wa none ndabizi kuko uyu mugoroba Imana yemeye kuko kino kiganiro, iki gitaramo kibasha kuba, ni ukugira ngo kibashe kurokora ubuzima bwawe, kugira ngo ubuzima bwawe buve muri ako kabande bwari bumaze n'iminsi. Imana ihimbazwe. Guhera kano kanya ugende uhindure, ugende uve muri iyo mimerere, uve muri iyo miterere, uve muri iyo mikorere, uve muri iyo nevazinariya, uve muri iyo mitekereze, uhindukire, ufata, ureke kurwana na mugenzi. Oyaye, Imana ntiyagushize imitima y'abagenzi ba, ahubwo ni umutima wawe izokubaza. Umutima wawe wonyine niyo uzakubaza. Rero uyu munsi wa none, uyu mugoroba, wowe ugirirwa amahirwe yo kubona kino gitaramo, ugende ufata umwanya, ureke kurwana n'abagenzi bawe, urwane nawe ubwawe, urwane nawe, ubaze urebe izo ngeso zakuna. Ni gute ufata umwanya wo kuja kurwana na mwene na mugenzi wawe, ugifite ingeso zakunaniye, ugifite kamere yakunaniye, ugifite uburakari.
eleza vaigaria civilarie uyu munsi wa none uhindukire ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nigute ubona agatotsi gato cyane kari mu ijisho rya mugenzi wawe ntiwite ku mugogo ntiwite ku isi ntiwite kuri sho kigore gusa milare de vazilarie kiri mu ijisho ryawe uyu munsi wa none ndagira ngo mbwire mwene data uhinduke ijambo ry'Imana rikavuga ngo kandi ntimwishanye n'abikige ngo ahubwo muhinduke rwose Imana imbazo nyuma ya rwose nta kindi kintu kiri inyuma ya rwose ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha umutima wahindutse umutima wabaye musha umutima wahindutse ntuzufata umwanya wo gucira abagenzi bawe imanza umutima wahindutse ntuzugirira mugenzi wawe wabishaje umutima wahindutse ntuzufata umwanya kugira ngo utinde ku bana ahubwo icyo wifuriza n'icyo wifuriza mugenzi wawe iterambere wifuriza n'icyo wifuriza mugenzi wawe uyu munsi ndagira ngo uhindukize ngukure muri ako kabande katari keza wari umazemo iminsi uyu munsi wa none ntiwongere kurwanira mugenzi wawe ahubwo urwane nawe ubwawe Imana ihimbazwe hari umukozi w'Imana dore kuganira mu minsi ishize n'umunyamasengesho mwiza cyane twaraganiriye dukomeza kuganira atungura ibintu bikomeye ambwira akantu kamwe muri byinshi yambwiye hari kimwe cyafashije namwe ndashaka kukibasangiza ndabizi neza kuko kibuze kugufasha mu munsi umwe yararyamye umuntu ngo araza ngo amuha itoroshi arangije aragenda arangije iwe yikomereza ubuzima bwo gusenga hashize igihe wa muntu waje kumusura mu nzoza amuha ya toroshi araza aramubwira ati kurikira neza wumve kano kantu wumve neza uraza kwisangamo muri ako kabande wowe aho uri hose igihugu cyose urimo tegera kano kantu ndabizi kuko karaza kugufasha mu buryo bukomeye uwo muntu waje amusura mu nzoza mu yotoroshi kugira ngo amuha ya toroshi arangije aragenda none hashize igihe araza aramusanga aramubwira ati uva mwene data naguhaye itoroshi kugira ngo ibyaze umusaruro ariko ikibazo wayikoresheje mu buryo budakwiye nagwaye itoroshi kugira ngo uyikoreshe neza ariko ikibazo nagwaye itoroshi urangije ugira gute ukomeza kuyitungisha abagenzi bawe wayitunga kuri uriya ukabona yambaye ubusa wayitunga kuri uriya ukabona intege nke ziwe uri ukabona intege nke ziwe ukabona ingeso ziwe uri ukabona ariko ntabwo ari uko ngo wari ukwiye gukoresha iyo toroshi ahubwo naguhaye iyo toroshi kugira ngo uyitungeho Imana itubari naguhaye iyo toroshi kugira ngo witunge kuri oyayi sinagwaye itoroshi kugira ngo witunge kuri bagenzi bawe ahubwo narayiguhaye kugira ngo uyitungeho ubanze urwane na weakness yawe ubanze urwane n'intege nke zawe iyo toroshi naguhaye buri munsi wa none ugende uyihindukize Imana ihimbazwe iyo toroshi Imana yaguhaye ndagira ngo mwene data uri kunkurikira aho uri hose mu gihugu urimo iyo toroshi Imana yaguhaye ureke kwitunga abagenzi bawe ureke kwitunga abandi ahubwo uyihindukize uyitungeho hari akantu kamwe nahawe mu myaka yashize kavuga ngo ntugafate umwanya munini ngo utinda ku ntege za mugenzi wawe ngo ahubwo umwigireho icyiza afite hanyuma ufate umwanya munini wo kurwana na weakness yawe umwigireho shaka indi cyiza afite hanyuma ufate umwanya munini wo kurwana n'intege nke zawe uzubasha kugera ku butsinzi bwuzuye uzubasha kugera ku success ikomeye uzubasha kugera kure abandi bananiwe ntugatinde ku ntege za mugenzi wawe mwigireho shaka indi cyiza afite hanyuma ufate umwanya munini wo kurwana na yangeso yakunaniwe yo kurwana na bwaburakari ni milare de nos villarie Imana ihimbazwe bana ndakumagira nkubwire uyu munsi wa none fata umwanya ugende ureke gutekereza kuri bagenzi wawe urwane n'umutima wawe ubanze uhere kuri uvuye ati se iyi ngeso yarafuye yarashize uje gushaka iki ngiki bwaburakari umuntu yagukorera ikosa ukamutangira ngo no kwereka undi we ngo uraze nk'umwana wasinzira cyangwa umwana wasegege amapepo nasindwe mu izina rya Yesu turayashaguriye Imana ihimbazwe ngo no kwereka undi we nturahinduka uracyari mubisi uracyari wawe turagera ku musaraba
kubera ko umuntu wamaze kugerwa n'Imana azagenda agapfa kuri bya bindi, wa wundi we nkawe azabasha gupfa akagaragara Kristo muri we. Rero bene data, uyu munsi wa none ndagira ngo ubwire ureke kureba gato sikari mugenzi wawe kuri mujisho rya mugenzi wawe, ufata umwanya witekerezaho, ufata umwanya wisuzume, ufata umwanya ugende. Ndagira ngo ubwire uzufata umwanya ugende, niba ugira ahantu uzuja ku musozi, niba ugira ahantu ujya usabanira n'Imana yawe, ugende wiherere, ufata umwanya munini, wishamburiye, ubaze wimenye neza, ubaze wirebe neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igihumanya ntabwo ari kiva, si kiva hanze, ahubwo ni kiva mu muntu. Rero bene data, ndagira ngo mbiri umunsi wa none, fata umwanya witekerezeho, fata umwanya wisuzume, wishire kuri muzane, wishire kuri balance, urebe neza, ushaka Imana, wegera Imana. Usomye mu Migani, igitabo cy'Imigani ku murongo wa 8:17 hakavuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete nibo bazambona, nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Bene data, ndagira ngo ubwire umunsi wa none, egera Imana, genda ushaka Imana. Ibyo zose umva nkubwire ingaruka zo kuvuga abandi, ingaruka zo gutinda ku bandi. Igihe cyose fata uje mu rugambo, uje mu magambo menshi, uje mu bintu byo kuvuga abandi no kugambana no kugira gute, ibyo byose biza bibuhamba uhagaze. Uko ukomeza kuvuga igihe cyose ugiye mu magambo cyangwa ugiye kugambana, ugiye kuvuga abandi, Umwuka Wera aza kwitaza ugasigara ari wewe. Igihe cyose ufashe umwanya wo gutinda ku bandi, uzukomeza niba kundi wavuga ubutaka uhagaze gutyo, bwa butaka bukagenda bwika. Rero mwene data, ikintu nakubwiye muri uyu mugoroba, ijambo ry'Imana mu Migani riratubwiye ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Buri munsi wa none ndagira ngo ubwire, genda wegera Imana, genda ushaka Imana, genda ushake mu maso y'Imana. Umunsi umwe narasenze, Umwuka mbishurira kandi tukavuga ngo Imana y'abandi ntigira imbaraga, ahubwo Imana igira imbaraga n'Imana yawe. Imana y'abandi ntigira imbaraga, ahubwo igira imbaraga n'Imana yawe. Imana abandi babonye tishobora kuguhindura, tishobora gutuma ubasha gupfa kuri izo nguso, tishobora gutuma iyo kamere yakunaniye ibasha gupfa, ahubwo Imana wiboneye. Ndagira ngo mbwire buri munsi wa none, genda ufata umwanya wongere wegera Imana, ushaka ibihe byo gusenga, ushaka Imana nk'uwayitaye, ushaka Imana nk'uwayitakaje. Buri munsi ndabizi kuko niwegera Imana ukayishaka n'umuhate, ukayishaka bivuye ku mutima, ukayishaka neza, wabyitumye bitavuye kuri mugenzi wawe, ndabizi neza uzobasha kugera ku butsinzi bukomeye. Bene data, Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Amen. Rero bene data, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Uyu munsi buri wese agenda afata umwanzuro. Rero tugiye gusenga kugira ngo Imana ikomeze tugire neza, igukure muri ibyo wagiyemo, izo ntege nke zari imbere yawe zari zarakubase, ibyo byari byarasikamiye ubuzima bwawe bashe gukurwaho. Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana iri hejuru, turagushima kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Turabizi ijambo ry'Imana rikavuga ngo dushoboze byose na Kristo uduha imbaraga, atari wowe ntaho twogera, nta na kimwe tuzobasha guhindura. Ariko Mwami, ndagusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe, buri wese ugirirwa amahirwe yo kuva rino jambo ubashe guhindura umutima we, buri wese ugirirwa amahirwe yo kubasha gukurikirana kino gitaramo, umutima wiwe ubashe guhinduka, umutima wiwe ubashe gusayidika, umutima wiwe ubashe kubohoka, ingeso zari zarasikamiye ubuzima bwa buri wese zibashe kurinduka. Merayibino zabamburaje le kanse vayine, ubashe gukuraho umwijima wose, imbaraga zose za karande z'umwijima zari zarasikamiye ubuzima bwa buri wese zibashe gukurwaho nawe. Urakoze kugize neza, icyubahiro kibishawe n'iteka ryose. Amen. Bene data, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Amen.